media kote doa na pana kero ti party no pininili to Hill State Democratic Front Regional Political Party ahin pen non hejong dito niki MLA election kacedan unje phan nili to ma party hoi pen name etum siredilo lapen nili to pini nanglitum erangkeng nu kadobe Karbianglong West Karbianglong lapen kadobe di Mahasara doa na paname itum kapacethangi phansi la bangsu nanglitum a channel la phancho phapon lo lapen kacho phateng pen nanglitum kebang theka patame suri suria kero ki party pininitum HSDF Regional Political Party ahin pen jasamet non kebang ji tarik sirkep la election vote ki jogdang ko la solo candidate ni tum kapang dak ponji phansen ni tum ado binang tum phanjo papon no West Karbianglong jasamet ni tum Hill State Democratic Front ni tum ticket ki pipon lake Rongkhang constituency along pen ni tum HSDF pen kacedan unji lake ni tum Amen Wilson terang akehai alang isi aladapen cedanun po haladake ini tum Chinilo Karbianglong Autonomous Council long Kantang Kring CM dan salang li cedan po satane ini tum Chininangji je Karbianglong long kedamtang ano porhut BJP itu kawan si keklan ke dalam kecok si kadung ke sini leposi haladan arah itu alang li pan akar i ke do pena posi public demand ke do pena posi nili tum party hoi pena me alang li pan lanten Wilson terang pan itu tiket ipon lapen Amri constituency tame monomat tiket ke hawatum bangat hom doko amas ini tum dak Amri bangke pending lah, hoitu nili tum penap dengan masa itu Amri bangke pangdak konto. Bukazano lo bang nili tum pangdak polo pini. Bukazano lo bangke nili tum dan itu Central Committee long spokesperson lo alangli men lake Mr. Raju Rongpi akhirnya pasal itu tiket di pom lo. Lapen alangli aduh kowe rat atau makar i lapen constituency throk pen cingki cingwai ponsi buka jana lo ngapana bangke ni itu Raju Rongpi pantul itu tiket tipon lo party pen lapen tu dipu lapen hawar kehat lalu mia di malo bangke hawar kehat normat pending lah Aceh mahala dah non bang hini atun posong si pupu dah nili tun tinggi setan bom lah bahari dah tiket kehan joda lasi kalau tu nang tun terang ke tun pan akun itu penap digang bom itu nang cohan tu pen Amri lah pen itu hawar kehan pan bangke akun itu pangdak sudah tu tapi ni bangke lalu dipu dat ano di folong bangke lake nili methang masih dat arjapon po lapen kadore party pen ado kawe song pen itu cedon sal pen si nili fansi ingwai pon no lapen dat di pen ke nili datang se arjapon po masih bawa mandi itu long ho di melong pen long thombang ni tumpang dak pon no lapen nili tum lakat do kawe tame nili tum la ingko rakat thom arnisi nili tum nomination file po lahir,